hari ahantu ku isi hasa nk'aho isi irangirira, ahantu abantu benshi bumva mu nkuru gusa ariko batigeze babona n'amaso yabo. Uyu munsi tugutumiye mu rugendo rutangaje rwo gusura ahantu 10 hitwa ku mpera y'isi kubera ubwiza, ubwigunge n'amateka yaho atangaje. Hari aho uza kubona amabuye ahura n'inyanja mu buryo butangaje, ahandi uhasanga imisozi imeze nk'iyavuye mu yindi mibumbe, ndetse n'ahandi hasa nk'ahatagira iherezo. Bimwe muri ibi bice by'isi ni bike cyane abantu bageramo, nyamara hafite ibintu bitangaje bituma uwahageze atazigera byibagirwa. Ese koko wari uzi ko hari ahantu ushobora guhagarara ukumva umeze nk'ugeze ku ndunduro y'isi? Muri runo rugendo turagenda tugusobanurira amateka, amabanga n'ibitangaza by'aho hantu kimwe ku kindi. Wowe reka tugire gutya, dukingura umuryango w'isi dutuyemo, twinjire mu isi idasanzwe aho amafaranga ntacyo aba amaze. We nize amatwi, umwanya n'amaso, dutemberana ahantu 10 hitwa ku mpera y'isi. Nje nk'ibisanzwe n'indayambaye Jean Claude, bahaye kazi. Ku mwanya wa 10 turasanga ubutayu bwumye cyane bwitwa Atakama Desert. Ubutayu bwa Atakama buhereye mu majyaruguru ya Chile, bukaba ari bwo butayu bwumye cyane ku isi. Amakuru y'ikigo cy'ibyogajuru cy'Amerika agaragaza ko uduce twaho twumye dushobora kumara imyaka 400 nta na gatonyanga k'imvura na kamwe kahaguye. Ubu butayu bwitaruye umurwa mukuru wa Santiago ku ntera y'ibirometero 1600, kandi bufite ubutaka bukoze mu munyu n'amabuye busa neza n'isura y'ukwezi. Ikigo cy'ubushakashatsi cy'ibyogajuru muri Amerika gihitamwo kano gace nko kugerageza ibikoresho byacyo mbere yo kubyohereza mu isanzure, kubera ko nta binyabuzima biba bihari. Ikigo cy'uburayi cy'ubushakashatsi ku bikoresho by'ikirere ESO cyubatsemwo telescope nini cyane ku isi, kubera ko ikirere cyaho kiba ari umucyo kandi nta gicu na kimwe kihaba. Imisozi yaho n'umunyu waho bituma ubu butayu buba irembo ry'isi n'isanzure. Mu buryo bw'ubushakashatsi nicyo gice cya nyuma cy'isi cyerekana uburyo isi ishobora gushira mu buryo bw'amazi n'ubuzima bw'ibimera. Ibyo bigatuma haza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 9 turasanga umujyi uri hejuru cyane witwa Lariconada ni umujyi uherereye ku misozi ya Andes muri Peru, ukaba ari wo mujyi uri hejuru cyane ku isi yose nk'uko byemejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bumenyi bw'isi National Geographic. Uyu mujyi uri ku butumburuke bwa metero 5100 hejuru y'inyanja, ukaba urangwa n'umwuka muke cyane uri munsi ya 50% iyo ari isanzwe ku nyanja. Amakuru atangwa n'ibiro by'ibarurishamibare bya Peru ENEI yerekana ko abaturage bahatuye bageze ku 50,000, bose bakaba bahatujwe n'ubushakashatsi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu mujyi witaruye umujyi mukuru witwa Lima ku ntera y'ibirometero 1300, kandi nta miyoboro y'amazi cyangwa itumanaho rigezweho rishobora kuhabarizwa. Abahanga mu by'ubuzima World Health Organization bakunze kuza hano kwiga ukuntu umutima n'ibihaha by'abantu byakora bitewe n'imiterere ikaze y'umwuka muke. Ni umwanya w'impera y'isi uhanganye n'ikirere cy'isanzure mu buryo butangaje. Abacukuzi b'amabuye bahatuye bakora mu buryo budasanzwe, aho bakora iminsi 30 nta mushahara, ariko umunsi wa 31 bakemererwa gutwara ibuye ryose bishakiye, ryaba ririmo zahabu cyangwa amabuye asanzwe. Ibi bituma uyu mujyi ugira ubuzima bw'amatsiko n'amahirwe akomeye, aho buri muntu aba yifuza gukirira mu gace katarangwa n'amategeko menshi y'ubukungu. Ubuzima bwo muri aka gace burakomeye cyane kuko nta nzu zifite ubushyuhe bugezweho, bigatuma abaturage bifashisha inzoga n'ibibabi by'ibimera bya koka mu guhangana n'imbeho n'umwuka muke. Abashakashatsi mu by'ubuvuzi berekana ko imitsi y'abantu bahatuye yagutse mu buryo budasanzwe kugira ngo imitsi yabo ijye ibasha gukurura umwuka. Aha ni ahantu abantu benshi bavuga ko ari ku mpera y'isi bitewe n'uburyo hateye. Ku mwanya wa 8 turasanga agace gakonja cyane ku isi kitwa Oymyakon. Aka gace gaherereye mu burasirazuba bwa Siberia n'Uburusiya. Ikigo cy'ubushakashatsi ku mbeho n'urubura mu Burusiya cyanditse ko mu mwaka w'1933 uyu mudugudu wageze ku gipimo cy'ubukonje buri munsi ya dogere Celsius 37.8. Abaturage bahatuye basaga 500 bahangana n'ubwo bukonje, aho wino z'amakaramu zifatwa n'urwo rubura, kandi moteri z'imodoka zigomba kuguma zaka umunsi wose kugira ngo amavuta ataza kuzura ubukonje. Intera iri hagati y'umudugudu n'umurwa mukuru wa Moscow ingana n'ibirometero 5300. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'ubuzima mu Burusiya bwerekana ko abaturage baho
batandukanye n'abandi kubera ko batarya ibiribwa bisanzwe, ahubwo bakaba batungwa n'inyama z'amafarashi n'amafi akonje. Amazi yose n'imiyoboro y'amazi biba bikonjereye mu butaka. Ni umwanya w'impera y'isi ugaragaza ubukana bw'ikirere n'ukuntu umubiri w'umuntu ushobora kumenyera ubuzima bukakaye. Imibereho yo muri kano gace isaba ko amashuri afungwa gusa iyo ubukonje bugeze munsi ya dogere 52, naho ubundi abana bakomeza kwiga mu buryo busanzwe bw'ihame ry'imbeho. Inkweto zabo n'imyenda bikorwa mu mpu z'inyamaswa kubera ko imyenda isanzwe ishobora gushwanyuka kubera ubukana bw'imbeho. Iyo umuntu apfuye bisaba gucana mu gihe cy'iminsi 3 kugira ngo ubutaka bw'urubura bubashe gucukurwaho imva yo gushyinguramo. Ba mukerarugendo bake bakunda kuza hano bahabwa icyangombwa cy'ishimwe, Certificate of Visiting the Coldest Pole, nk'ikimenyetso cy'uko bashoboye kwihanganira iherezo ry'imbeho y'isi. Ku mwanya wa 7 turasanga ikirwa cy'amayobera cyitwa East Island. Ikirwa cya East Island giherereye mu nyanja ya Pacific, kikaba ari cyo nshuti y'igihugu cya Chile. Iki kirwa cyitaruye ubutaka bwa Chile ku ntera y'ibirometero 3512. Abaturage bahatuye barangwa no kubungabunga ibishushanyo by'amabuye binini cyane bikomeye bishaje bikoze mu mabuye y'ibirunga arenga 900. Ikigo cy'ubushakashatsi ku mateka cyemeza ko ibi bishushanyo byashyizweho hagati y'umwaka w'1250 n'uw'1500 kubw'icyubahiro cy'abakurambere babo. Umwihariko w'iki kirwa ni ukuntu gisigasira umuco wacyo n'uburyo babungabunga imyandikire yabo yitwa rongorongo bitigeze bisangwa handi mu mahame y'isi kubera ukuntu cyitaruye. Ubu kigwaho indege imwe gusa yo mu bwoko bwa LATAM ihabwa uruhushya rwo kuva i Santiago. Amatsiko akomeye y'abashakashatsi ashingiye ku kuntu abantu ba kera bashoboye kwimura ibi bishushanyo batagira imashini bitwara. Ikigo cy'ubuvanganzo cyerekana ko ubu hashyizweho imipaka ikaze yo kurinda ubu butaka n'umuco w'abasangwa butaka bita tabati urangwa n'imbyino n'imikino gakondo. Ku mwanya wa 6 haraza agace k'urubura. Aka gace gahereye mu burasirazuba bwa Greenland, kakaba gafatwa nka kamwe mu duce tw'icyaro tugoye kugeramo, nta mihanda na mike ikarangwamo, bityo kugira ngo uhagere bisaba gufata indege zo mu bwoko bwa kajugujugu cyangwa amato y'urubura. Mu gihe cy'amezi 9 inyanja iba yafashe urubura. Abaturage bahatuye bageze kuri 345, kandi imibereho yabo ishingiye ku muhigo w'amadubu n'izindi nyamaswa nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri Greenland. Imbeho yaho ishobora kurenga dogere ziri munsi ya 20 mu gihe cy'itumba, kandi amazi yaho aba arimwo amabuye y'urubura mu mpeshyi yose. Ubwiza bw'ikirere n'amatara y'amabara meza bituma haza abashakashatsi bake cyane bashaka kwiga ku miterere y'isi. Ni umwanya uhambaye ugaragaza ukuntu ubwoko bw'abantu bushobora kubaho mu mbeho ikaze cyane n'ubwigunge buteye ubwoba. Ku mwanya wa 5 turasanga iherezo ry'ubutaka ryitwa Cape Finestre. Cape Finestre iherereye mu gace ka Galacia muri Espagne, ikaba ariyo mpera y'isi y'amateka y'abaroma ba kera. Izina ryaho rikomoka ku rurimi rw'ikilatini Finestre, bivuze kirazira cyangwa iherezo ry'ubutaka, nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'amateka cyo muri Espagne. Abaroma bemeraga ko uyu musozi uhanganye n'inyanja ya Atlantika, kandi bemeza ko inyuma yaho nta bundi butaka cyangwa ubuzima buhagaragara. Ku ntera y'ibirometero 90 uvuye mu mujyi wa Santiago, uyu musozi ubitandukaniro ry'urugendo rwa kure rw'abihaye Imana. Amakuru y'inzego z'ubukerarugendo muri Espagne yerekana ko abasura uyu musozi bafite umuco wo gutwikira imyenda yabo igihe bari ku nyanja nk'ikimenyetso cy'ubuzima bushya. Itoroshi imurika kuri uyu musozi yubatswe mu mwaka w'1853 ku buhaname bwa metero 138 hejuru y'inyanja. Kuri uyu musozi haboneka ibuye ry'amateka ryanditseho 0.00 km, rikaba ari rwo ruziga rw'ibirometero rwa nyuma rugaragaza ko urugendo rurerure rwa Camino de Santiago rurangirira burundu. Amashanyarazi n'urumuri rw'iyi toroshi bishobora kubonwa n'amato ari kure ku ntera y'ibirometero 57 mu nyanja, bikaba ari byo biyobora abasare mu gice cy'inyanja. Amateka y'ikinyamakuru cya UNESCO avuga ko mbere y'Ubukristo abantu ba kera bahoraga bubaka ibicaniro by'izuba hano bishimira imana zabo. Imiraba ikaze n'imiyaga bishwanyukira kuri aya mabuye bitera amatsiko n'ubwoba. Ku mwanya wa 4 haraza agace kitwa Poetenemo. Poetenemo ni inyanja y'amazi yitaruye ubutaka ubwo ari bwo bwose.
ku isi kurusha ahandi hantu hose. Ikigo cy'ibyogajuru cy'Amerika n'ikigo cy'ibyogajuru cy'Uburayi bafata muri kano gace nk'irimbi ry'ibyogajuru kubera ko ariho hagwa ibyogajuru bishaje bidashobora kugira uwo bikomeretse. Aya ni amazi magari yitaruye ibirwa bya Dusi, Mahere na Moto ku ntera y'ibirometero 2688 mu mpande zose z'inyanja ya Pacifique. Amakuru y'abahanga mu by'ikirere yemeza ko abantu bahatuye ari abahanga cyane. Ni amafi cyangwa ibindi biremwa by'amazi bikunda kuba muri kano gace kubera amazi ahari atatuma hari ikindi kiremwa cyahagera. Iyi nyanja igera ku bujyakuzimu bwa metero 4000 bigatuma uba umwanya w'amayobera n'umutuzo ukaze. Niyo mpera y'isi mu buryo bw'amazi, aho n'amato y'ubushakashatsi anyura hake cyane kubera urugendo rurerure cyane. Iri zina ryahitiriwe ryitwa Nemo rikomoka mu rurimi rw'ikilatini rikaba rishatse kuvuga nta n'umwe. Bikaba bihuye neza n'uburyo aha hantu hateye. Kuva mu mwaka w'1971 ibyogajuru n'amashami y'isanzure arenga 263 byajugunywe muri iri rimbi rya kure, birimwo n'urubuga rw'ubushakashatsi bwa kera bw'Abarusiya bwitwaga Muri. Abahanga mu by'inyanja b'ikigo cya NOAA berekana ko muri kano gace habaho imiyaga ikaze cyane yitwa rolling forties itemerera amato mato kuhanyura, bityo uyu mwanya ukaba umutekano ku bintu bigwa biva mu kirere. Hari n'amateka avuga ko mu mwaka w'1997 havuze ijwi ry'amayobera rikomeye cyane ryiswe The Blop ryaturutse hafi y'aya mazi, bituma abantu batekereza ko harimo ibinyabuzima bishaje cyane. Poet Nemo iguma aricyo kimenyetso cy'iteka ryaho umubumbe w'isi uhurira n'ikoranabuhanga ryo mu kirere cya kure binyuze mu mazi magari. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikirwa cyitaruye ibindi byose ku isi cyitwa Tristan da Cunha. Ikirwa cya Tristan da Cunha giherereye ku nyanja ya Atlantique, kikaba giherereye mu Bwongereza, ariko kikaba cyaranditswe mu gitabo cy'amateka cya Genesis World Record nk'ikirwa cyitaruye ibindi byose. Amakuru atangwa n'ibiro by'ibarurishamibare by'Ubwongereza avuga ko iki kirwa cyitaruye n'ubutaka bwa Afurika y'Epfo ku ntera y'ibirometero 2400 na Amerika y'Epfo ku ntera y'ibirometero 3360. Abaturage bahatuye ni 238 gusa, kandi bose basangira imirima mu buryo bw'ubwuzuzanye n'ubwiyunge bw'abasangwa butaka bose. Nta kibuga cy'indege na kimwe gishobora kubakwa kuri uyu musozi w'ikirunga, bityo kugira ngo uhagere bisaba gufata ubwato bw'uburobyi bugahagurukira mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo, bukamara iminsi 7 yose mu nyanja. Ikirere cyaho kirangwa n'imiyaga ikaze n'imvura igwa iminsi 200 mu mwaka wose, bituma ubuzima bwaho buba ubw'ihame rya kure. Ubuzima bwaho bushingiye ku burobyi n'ubworozi bw'intama, kandi nta muntu w'umunyamahanga wemere kugura ubutaka bwaho. Ni ikimenyetso kigaragaza ukuntu abantu banyuzwe no kuba kure y'iterambere y'isi isanzwe badasabye guhuzwa n'abandi. Abaturage bose b'iki kirwa bavuka mu miryango 9 gusa y'abasangwa butaka, bityo bakaba bafitanye isano rya hafi y'amaraso n'amateka asangirwa kuva mu mwaka w'1816. Hari icyanya kinini cy'ibiribwa n'ubuhinzi cyitwa The Potato Patches, aho buri muryango uhinga ibirayi bifashisha mu bihe by'imiyaga ikaze cyane. Ikigo cy'ubushakashatsi ku nyanja cy'Ubwongereza kigaragaza ko iyi nyanja igira ibinyabuzima bidasanzwe n'inyoni nziza cyane zitaboneka ahandi. Abaturage bose baba bafite akazi, kandi amashanyarazi n'amazi akoreshwa aturuka ku mbaraga z'izuba n'imiyaga. Nubwo habaho kwitarura cyane, uyu muryango ugira urubuga rw'itumanaho rwa internet rwa kure rukorera kuri satellite, rukaba ari rwo rubahuza n'isi. Ku mwanya wa kabiri turasanga umujyi udasanzwe witwa Longyearbyen. Umujyi wa Longyearbyen uherereye mu birwa bya Svalbard, ukaba ari wo mujyi uri mu majyaruguru ya kure cyane ku isi. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'imiyaga n'ibihe bya Norway bugaragaza ko uyu mujyi witaruye umurwa mukuru witwa Oslo ku ntera y'ibirometero 2040, ugasanga urinzwe n'amadubu arenga 3000. Abaturage bahatuye basaga 2400 bagendana intwaro n'imbunda mu muhanda kubera amategeko y'umuryango ushingiye ku mutekano. Ikigo cya Global Seed Vote cyubakiye imbuto z'isi zirenga 1,200,000 kugira ngo isi nizongera kurimbuka hazabe aho gukura ibiribwa. Inzego z'ubuyobozi zaho zemeza ko hano muri uyu mujyi hari ahantu ho gushyingura abantu kubera ko ubutaka bukonje butuma imirambo idasaza. Izuba ryaho rishobora kumara amezi 4
ryararenze burundu kuva mu Kwakira rikagera muri Gashyantare ritarongera kwaka, hagakurikira andi amezi 4 y'izuba ritarenga. Ni agace gahambaye kerekana iherezo ry'ubutaka. Ubuzima muri uyu mujyi buratangaje kubera ko abagore batwite bategekwa kuva mu kirwa mu cyumweru cya gatatu cyangwa cya kabiri mbere yo kubyara, bakajya ku wundi mugabane kuko nta bitaro bihambaye bihari bishobora kubafasha kubyara. Abaturage baturuka mu bihugu birenga 50 bitandukanye batuye hano ntabwo baba bitaye ku mbehe haba, kuko aka gace ka Savarabad ari agace katagira amategeko akaze y'ibyangombwa by'abinjira n'abasohoka. Umubano w'abantu n'ibidukikije hano ugaragaza ko n'izuba rya nijoro rituma ibirori n'imirimo bikorwa amasaha 24 yose. Ntabwo bashobora gutandukanya amanywa n'ijoro. Ikigo cy'ubushakashatsi cya kaminuza cya Savarabad giha amahirwe abahanga mu by'ikirere n'ubumenyi bw'isi kuza kwigira hano amayobera y'urubura n'imihindagurikire y'ikirere. Ni umujyi ugira umutekano usesuye, aho abantu basiga inzu n'imodoka bifunguye bakigira kuryama cyangwa gukora indi mirimo. Ku mwanya wa mbere turasanga umujyi udasanzwe witwa Ushuaia. Umujyi wa Ushuaia ni umujyi wanyu mu majyepfo y'isi, dore ko ikigo cy'igihugu cy'ikinyamakuru cya National Geographic kivuga ko uyu mujyi ari impera y'isi. Uyu mujyi witaruye umurwa mukuru wa Buenos Aires ku ntera ya 3260 kandi uhereye ku ntera y'ibirometero 1000 uvuye ku mugabane wa Atlantic ukonje cyane. Amakuru atangwa n'inzego z'ubukerarugendo muri Argentine yemeza ko uyu mujyi utuwemwo n'abantu basaga 82,615. Inyanja ya Bingo Channel n'imisozi miremire bituma uyu mujyi uba irembo rya nyuma ry'ubuzima bw'abantu mbere yo kwinjira mu mbeho y'iteka. Abasura uyu mujyi banyura mu muhanda wa Ruta gatatu urangira mu cyanya cyanditseho ngo aha niho isi irangirira. Niyo mpamvu abakerarugendo n'amato agana mu nyanja ahagurukira hano. Uyu mujyi ni wigeze ugira ubwiyongere bukabije bw'abaturage kubera ubutumburuke n'imbeho bikaze. Nicyo gice cya nyuma cy'ubutaka. Ubwiza bw'uyu mujyi bushingiye kandi ku mashyamba arengerwa n'urubura n'imiyaga ikaze ituruka mu nyanja ya Pacifique na Atlantic. Ikigo cy'igihugu cy'amateka cya Argentine kigaragaza ko uyu mujyi wahoze ari ikoraniro ry'ifungu mu kinyejana cya 20 zoherezwaga hano kubera ko nta hantu na hamwe zashoboraga gutorokera kuko ari ku mpera y'isi. Uyu mujyi ukunda kwinjiza amamiliyoni y'amadolari kubera amato agezweho ahagarara hano azanye ba mukerarugendo baje kwirebera ibyiza bihari. Aka gace k'uyu mujyi kagizwe n'amazu afite ibisenge bitandukanye by'amabara aremye mu mucyo w'urubura, bikaba icyitegererezo cy'ubwatsi, maze ubibonye bikaba ari ibintu bimutangaje cyane. Ibyo bigatuma haza ku mwanya wa mbere. Mbaye mbashimye mwitwabanye kandi mwibuke kwandika muri comment mumbwire nimba runo rugendo rwabaryoheye, kandi mumbwire ahandi twazatemberera ubutaha.